Kublaishwan Fibro, Kane Kalong Kajing Pentip, Nam Tak to give Qua, Banishimanta, Kajing Mare, Kabalong Kashpotrik, April, Arjar Fly, Kabalong Shilong Hi, Napolo, Akabade Kasi Wall, Homeopathy Day. They organized the Government of Meghalaya Office of the Director of Ayush. They invite Kadekaron for health, homeopathy all the way. They namta kijing tu bukannya sampai jadi bakut, kemudian register online. They kijing mentoy banyak orang ni. They starting but ke ending point kan dia Apollo, pihak sedang Apollo, penkur Apollo. They kan sadon ke map ruban peni kita. The ground parking lot 6 AM online registration mah harus register online. Gimana the medical punya dan water the t-shirt punya free, the certificate punya cash price nam tagi nang job but refreshment nam tabaro. The kane kaling ada ni te kaling ngan subuh biha po ka description ngam sapen EP kumno ban klik berkumno ban pendap ye gini. Tegi don ro ki age category mah. Nadu kategori 1 kadai sans name hadu pras name te phila ban yara wanra eki para ne ki khoni ti jongpi ban esimenta khandai du khadas name khalai khandus name kanyo arsans name ban arpundus name sejarong hadu san kategori don te khana khalung baro kwa ban esimenta sa yalam te kane kaling an bu hapo description te sa klik kane kaling dengan pen ep kumno ban poi kane ka link te kaling ban pendap online nam ta kene kijing mare ngan bu apa description select dia apa description klik ye kane kaling kan mi bit kumne wall homeopathy day te bisa lawan pendap run for health homeopathy all the way te event timing kadai Shipotrik April Arjar Fly start at 6 AM sharp event address kadai Polo Ground parking lot contact us at megaayushsociety.gmail.com Pila ban kontak yune apo ke email Instagram berlawan page Meghalaya 6 berlawan lain te ban pendap ya kane pia ban tho e ka keteng ka jong pi hang ne name your name there age gender and address te contact number jong pi te hang ne pada pi pendap i kon ne gi para ke jong pi gi wakan nos nem te sa pendap tin dane yala de te sa tik gi kategori ma pi de kategori 1 kategori 2 kategori 3 kategori 4 te sa tik ne gine kategori U pi hap te no tip nang tu te pet kene ka price kalong komno te kategori 1 version rang ma kanthei kini gi price first kre 1000 second kadang new spa third kadang sun spa te no kategori 2 1000 new spa sun spa kaju te kategori 3 kadai 8000 kasan spa bat 1000 te kategori 4 kadai 1000 8000 berkesan spa kategori 5 kadai 1000 1000 bat 8000 te oldest participant 60 plus bang 1000 nyo pada youngest participant below 10 years nyo sun spa bar ritam bat ba temen tam kinai price ma tang gawe kinai te route detail kuno matip route details sedang na Polo parking lot for category 1 and 2 marking down lakajong te na Polo parking lot sha CRPF kam Buddhist tampil Shillong Secondary School Lumjing Shai situ te Laumali Triangle pai ha Polo parking lot te nam tagi kategori 3, 4 or 5 ini kemari lang haju tekan sedang na Polo parking lot kan Leisha Golf Club Leisha Lat Moro kan kun sa FCI kan wan sha Lumjing Shai kan wan sha Laumali Triangle kan wan sha Polo parking lot tekan poi sekisan lenesan kilometer tam bari kini gibaret kan poi gumtahi duna ya ga san kilometer ka distan ten daladep pendap email hang tu te sa klik submit tegibun bahama bakali te kanom 1 AA kanom 1 confirmation kanom 1 ren dala pila submit ngod ba kala poi kan satu la biang tang bala submit la biang kala poi ka kerteng jong pi detail jong pi kala poi satu te la biang umdan kam shu ban khuslai umdan kam yo message umdan kam AA tegi bakwa ban le je kan jong mere ka Shipotrik te sa pendap ya kan ka online form tang ini kulis bun